افدم حمید امین و خوش تماشاوانین هجا هون بخیر هاتنا برنامه یک نو یا باسی روز کردستان 24 لترکیه بری ساعته که پیشنیارا دستور نو پیشکشی پارلمنتو یا کرن اف پیشنیار نتوایا دستوری دگری نافخه لی چندین خالین گله گرنگ خود دکارن سیستما دولتی ترکیه بخواه بگوهرینن پرگولیم بابتی لگل پاریزر صباحتین کرکمز جل استودیو آمایی دیاربکری دی تور آمایی دوم ده هم ده شروع بکن. ایرو هر وها روژا جیهانیا مافی مروفان بود. انیا نشتمانیا کردل سوریه انکسه بانگوازا چالاکیین پشتگیریا وی روژه لتوایی خودجیهین خواه و لخلکی توایی روژاوایی کردستانی کرد. هن خالین کو انکسه درخست پیشی آزاد کرنا گرتین سرکرده و اندامین انکسه دی گرتی گهین آسایشا روژاوا هر وها رخنه کرنا سیاستا تعدکار لروش و سیاستا روژاوای کردستانی بون. برپرسی پیوندین در و یه انکسه کامیران حاجو دی استودیو ما یا ناوندی لحولیری آماده و هم دی لسروان شالاکیان و روشا روژاوای کردستانی قصه بکن. که کامیران دەستپێکی دە بەخێرهاتنە گەرم ji بۆی کوردستان 24 و بازی ڕۆژ و ئەم دەست بێ پرسا خۆ بکن دەستپێکی دەک و ئیرۆ بە بانگەوازیە سەکرتەریا گشتیە ئەنجومەنا نیشتمانیا کورد لە سووریێ و لە خۆجهیین خوا هەروەها تەوایە خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانی بە خوێند روشا بن پیکرنا مافی مروان ل روجاوای کردستانی عالیه ریوبریا خسرو آرمان جاوج وی چالاکیه بله سپاس وگا کرم گری ایرو روجا مافی مروای جهانی بو مجی وگا درفته که دید چالاکیه که بکنج بوی خاطر ام دنگ خو بگهنا یکیتیا ملتا دنگ خو بگهنا هر هیزکی گو ایرو رولکی و د سوریا بکشیده کردستان سوریا ده هی دا گو براستی ضغط کی لسر و دسلاتا دفاکتو یا گو روزانه مافی مروفا بن پیلد که ام دنگی خوب گینا کاربن و روشه بگوهرن چه مافی مروفان بن پیلد که yani numara yek mesela girtina çalakvanê siyasî, girtina siyasetmedara, revandina kesên dragihandinê de kar dikin, revandina siyasetmedara, heta kuştina, winda kirin, ev ne hemû rengek ji rengê yê dijwar yê binpêkirina mafê mirovaya. Ji bilîvêna xelkekî got nel gor wabê نلقوا بنفيسين نلقوا حركة بكي وكم قوتي تيجرتن أزادياوينا يا دربريني بي أزادياوي بمشهكي بي أزادياوي يا جو كاربي چالاكي كي بكي جبوي ملطي خوا أفهمو في دسلاتا يا ديفاكتو رينادي نها إيرو زنداني پیادادا سرکرده انجمنا کردی ایرو د زندان دانا هنجوانا 3 سال و بهتر هنجوانا بالصالايا وندانا مزانن اواجيا يعني چارنوس اواجيا هنجوانا چار هيفا و بهتر هنجوانا چند هفتيا جخوا ادي ميثود کنو دست پێکردنا د دوا دگرن یکی بردن دوا دگرن بس که کامیران گوا کو بردف کن ریوبریا خسر خو ifade dikin di bejin ema mafê mirovan qet bin pênakin heta em numuneya pêkvejiyanê navbeyna pêkhatiyên cuda dene û li Rojavayê Kurdistanê me kariya em numuneyekî hevû dû jiyanê ya desthilatê li wir pêk bîn. Ne rast e. Yani ev tiştê ez bêjim ne tiştekî guaz ji ber xwe dibêjim. Yani îro navê sû heft girtiya lîsta got îro berdestê me de heye. Xêrî wena weke min gotî berî hema şolê de heftiya bû xortek birin ji mirin filitî. Bilêdan û xortekî çalakvan bû dwarê ragandinê de. Xêrî wena revandina Behzad Dorsin hevalê me yî mekteba siyasî em nizanin çarenûsa wî li ku de ye.
غیری وێنا کوشتنەی سیاسیە گۆ هەموو ئەم نزانن چلۆ چێبوونا غیری وێنا لە عامودێ کۆمکوژیەک چێکردن ئەڤنا هەموو بە ئەسبات و نەبتەنەیان ڕێخستنێ وەکە هیومان ڕایتس وۆچ واناژی لەسەر وانە راپۆر دەرخستنە گۆ مافێ مرۆڤ بن پێ دەکەن یعنی نە ئەم وەکە ڕێکبەرێکی سیاسی جوارە هێزن ناونەتەویژی گروپên navnetewî jî dibêjnewana bê hûn bin pê dikin. Îro li Hewlêrê jî we çalakiyek li ber ofîsa netewêniyek girtî li Başûrê Kurdistanê kir. Wekî ku em agahdar dosyayeke ku li ser va babetên ku te kerem kirî we pêşkeşî netewêniyek girtî kiriye. Gelo tu bersiv ji netewêniyek girtî wergirt. Hetanha na lê bersiv wê ne yekser bê. Belê. Îro ew tişt çûne berdestê wana. مهێوی هەیە خەباتێک لەسەر وێ وەرێکردن وەکە من گوتی ئەف گرتیên سیاسی وەرنە بەردان ئەف هەلوەستا تند یا لە هەمبەر ئەنجومەنێ دریا شەوتاندنا مەکتەبێوە دریا حتا ئالا کوردی تەف دەتزانن بەری چەند ڕۆژێکی شەوتاندن لە ئینسانی گۆمەشێکە ئاشتیانە دچێ لە جادێ بتەنێ ینی دەربەری ناخوا ئازادی خوازێ ئەو بکێ بلێدان خەلکێکی ما بریندار بوو خەلکێکی ما سەرێوا هەتەشکاندن هەن بێڤلێوە هەن دەستێوە غیری گرتناوانە ینی ئەم دخوازن دەغتەک وا ببێ گۆ ئێدی ئەف کردیاریان هانا بەتاڵ ببن ینی مخابن مەسەرەن ئیرۆ ئەم دەستێ مەر سەر دلێ مەبوو کاوێ لە هەمبەر وا مەشا چ بێ ژبەر ئەف چەند ڕۆژە پرۆپۆگاندا گژالی واوەتێکردن گۆ ئەوێ گۆ دەرکەون حتا کوشتنێژی ئەمێ بکەن باشە گاوا مەترسیên wisa li ser xelkê hene wekî enekese hûn tiştekî rast dibînin ku hûn meşên wisa pêkbînin ku xelk bikeve metirsiyê ev ne berpirsiyariya encûmenê berpirsiyariya tarefê diye govê tehdîdê dike yanî ji mafê herî rewa ji mafê herî besît yê insan gokare bê herê dîtna xwe siyasî diriya metodên aşîtiyana da نه کلاشینکۆفێک دەستێ مەداهەیە نە کێرێک دەستێ مەداهەیە خۆ ئاساسا ناهێلن نە تشتێک دەستێ مەداهەیە گو ئەم لە هەمبەر vê دەسەڵاتە دێفاکتۆ ئەم چالاکیە نەئاشتیانە بکن ینی ئەف بەرپرسیاری چاوە یا ئەنجومەنەیە کە کامیران ئاسایشا ڕۆژاوا داخویانیەک بەلاو کردبوو وەکی تە گوتی گوت ku bere xelk beşdarî çalakiyekî wîsanekê ji ber ku ev yek fitnê derdixê û aramiya Rojavayê Kurdistanê jî dixê bin tehdîdekê de yani aramiyê têk didê ger ez nirxandina we divê babet nabê zanê ev zîvrandina li rastiyê baş e berewa girtiye siyasî berdê bere bes tadêl me bike bere bes mektebê me bişewtênê bere bes rê li ber xebata me siyasî bigirê em ê çima derkevina meşa yanî derketina me meşa protesteke aşîtiyaneya li hember wa kiryanê wêna fitne kî dike fitne em dikin wextê got cenaza şehîdekî herê bîst insana bigirê ti cenaza şehîda birevênê yanî ev ne heta di exlaqî Kurda de nebûye fitne em dikin got Kilaşinkofa serserê xelkê re ti fîşeka tavêjê fitne em dikin got her careke em meşekê dikin hevalê me bi lêdan û bi girtin û bi îhane û bi sixêv yanî kî fitnê dike ez pirsekê wisa bikim ger asayişa Rojava yan jî rêvebiriya xweser li wê derê hemberê çalakiyên ve mesela nermbûnekê nîşan bidê girtiyên siyasî êgo di girtîgehan de ne serbest berdê û bikaribin tevgera xwe siyasî bikin nêzîkbûna we bi rêvebiriya xweser re wê çawa me hergav gotiye yanî navcîtî gelek cara çêbûye xelkek xwestina got alîkar bin ji bo got diyalogek dame de çêbê me gotiye berî her tiştî divê hewake xweş peyda bibê klîmatek peyda bibê ji wana girtiye siyasî werne berdan ji wana pêşmerga wekû mijarekî sereket diyalogê de çawa pêşmergê Rojava vegerna cihê xwe ji wana ev eskeriya neçar ya nerewa betal bibe ji wana ev qanûn çend qanûnê xelet got derxistina ji wana gelek tişt hene got heta bihêlin got em karibin zemînekî ji bo xatirê diyalogê em ew bikin ti yanî me rojekê jî xweşvêna nedaye alîkî em dibêjin em amade ne
لێ بشەرتێ یەک دو سێ تشتن وەرنە پێکانین دا ئەمکارە بنش گێماییڤە ئەم بنژ وڵا زمینێک هەیەش بۆی دانوستان هەروەها هون ئامادەنە لەگەل ڕێڤەبریا خۆسەر ئانگ و تێفدەم وەیا پێیەدە هون بێمەرج هون ڕوونن و ئەف بابەتێن و تێگرتی دەستا د دیالۆگێدە ئوم بکارە من بە هەوو دوورە مناقەش نا ئەو دەرباس بووە ینی هەر جارێکی مە سێ جارە پەیمان چێکردنا هەر جارێکە مە پەیمان چێکردنا دوورە چوونە ئەو پەیمان پێک ناینە ji derveyî wêna nemaqûl e hevalê te zîndana de min tarê diyalogê ware bike û ew yanî weke bê istismareke siyasî ji wê re bikin hewala vaya em û encûmenê levin ne em nelevin heger em lev bin wê hevalê me di zîndanê da wê nemênin wê ew xelkê me wê êne weke min gotî te êne berdan wê dexta te'de û ew nawêl me ê sekinandin tehdîdê gotêne kirin ev qet tiştê gotêne kirin jî ya herî خطری گو نتیجه وی تکرن ولابونا کردستان ایرو کردستان ولاد به د انجام و کریارن وادا به تایبت خورتا یعنی او خورته بشکی جواش خوب زوره دگرن دبنا لشکریه و بشک جواش شهید جید کوي بیگو بهوری کوي سیاسی وی شرعه هبه و بشک جی باز ده ایرو کردستان سوریا ji xorta vala bûya yanî pêşeroja Kurdistana Sûriya di matersîka mezin de ya başa evna lê vegerekê divê de nekin em ê çawa çin em ê diyaloga çi bikin yani belê her wiha enekese ji dervê enekese û yani tevdem wana çendîn laşên din ên siyasî êkul li Rojavayê Kurdistanê hene weke hevbendiyê weke Partiya Pêşveroya Demokrat ya Kurdê Sûriye hûn helbesta wan çawa din irxîn ولا ام پێشوەرو هەنێکی حتا دەرەجەکی جودا بەس هەوبەندی بەشەکە جووا هەما ینی ولۆ ئەم فەرقەکە زێدە نابینن ئەساس ئەو هەوبەندی پرانیاوا مەرە بوون دناو ئەنجومەنێ دەبوون ji ber meselena yanî rêxistinî derketin ji wê li hevkirina me rêxistinî ما وەکە جزاکی ما گۆتەوانە اون دناو مەدە نکارن کار بکن نەها ئیرۆ هەلوەستاوە هەر جار نێزیکی هەلوەستا پەیەدەیە نە ئۆبجێکتیڤن دنیوی دەنەوەکەن گۆ مرۆڤ لوامەی زێنێ وەکە مەسافەتێکی نێزیکی منە و نێزیوان نەولۆنە بێتر لە ئالیەدینە پێشڤەروش خۆ حتا کۆنگرێمەی بەریناژی ناومە دەبوو مخابن واژی خدا علیکی جبر هەنێک ئەگەرنا بواە گرێدایی ئەم ئەو خۆ وەکە خەتێکە سێیەمین بناوتکن گەلو خەتێکە سێیەمین لە ڕۆژاوای کوردستانی ئیمکانە بۆ بکار بێ نێزیک بوونێکێژی ناوبینا با هەردوو خەتێن دن دە پێک بێنێ هەیە نا ینی ئەساسن خەتا سیسیە بڕاستینینە و خەتا سیسیە هەبێژی نکارێ وێڕۆ لێرابێ ینی مەسەلە هەنێکی کریزا سووریا بگشتیژی سێ ئەو ئاستێوێ هەنا ناونەتەوی هەرێمی لۆکال و ژوانە لۆکالە لۆکالژی ینی بۆ ئەم کوردن ئێمە بتەخمینامە ئەف جودابوونا گۆ هەیە دناو ما و پەیەدەدا بنگی هێوەی سیاسی هەنا بنگی هەیە ئیدیۆلۆجی هەنا بنگی هێوەی گرێدایە زیلانێ دوێ هەرێمێ دەنا نە خەتەکە گۆولۆ بێژێ ئەس خەتاسیە مازکارم و نێزیکی هەبم هەر حال خەتاسیە هەبێژی دوێنێکی بەهێز بێ حتا کار بێ خەلکێ بگەێنێ هەبنە خەتەکە ماولۆ هەلوەستەکێ و بەیانەکێ بێژی ئەس قاسی نێزیکی بمە قاسی نێزیکی برم ji ber gotê gotin ku bi taybetî Partiya Pêşveroya Demokrata Kurd li Sûriyê mesela ji têkilî li gel Rûsyayê têkilî heta hin gotin hene hin spekülasyon hene gu hin têkilî li gel rejîmê jî danîne û ev yek dikarê bandorekê li tevdemê rêveberiya xweser bike ya ku gote jî gotî di wê teverê de yanî rêveberiya xweser de zêdetir nêzîkî tevera rejîmê û Rûsyayê wan e gelo ئەس تێناگەم بێ چلۆ ئەو خەتکارێ تاسیرێکی رووسیان ڕژیمێ بکە زوێ نەگەلکی ئەو ینی vê pirsê ez tênegeştim lê di baweriya min de Rûsya û Sûriya zîlanekin û em di zîlaneke dîdina
ینی ئیرۆ ئەم ئەنگۆ ئەو زیلانە گوتە تە گوتی نگارێت تسیرەکێ لە تەفدەمی و ڕێڤەبریا خۆسەر بکەیت بێگۆمان ینی تەفدەم و ڕێڤەبریا خۆسەر بەشەکەش بێ زیلانێ ینی ڕۆژێکە بتەنێژی ڕۆژە گۆ پەیدا بوونا زیلانە سووریا و ئەیران دەنا و ئۆتۆماتیکی رووسیا گولوێدەیە لێ جار جارنا ئەو رووسیاژی نا گەلێکی نزیکی هەبدون ji ber ئاریکاریە عسکری یا لەشکری یا ئەمریکا بوارە جارنا رووسیا بخۆژی دلگرانیکێ نیشان دەدێ لێ ئەوە دووردا و استراتیژیدا تەفدەم و پەیەدا دوێ زیلانێدەیە ئێمە ئەم کوالیسیۆنێ دەنا ji roja pêşî de me aliyê şoreşa Sûrî girtiya aliyê dijayetiya diktatoriyeta Beşar Esed got çil salî hakim bûn rojekê jî nemafê Kurda dana û ne tiştek me dît şoreşa Sûrî firsateke ji Kurdara got li aliyê miletê Sûrî bisekinê ji bo yî xatirê çespandina Gekam Îran hevpeyvineke serokê Sûriyê Bişar Esed ya berî du rojan hebû dibir de dibêje ku ev kontrolên herêmî kontrol ne destilatên herêmî yanî destilat ne demkî ne û demekî gelekî nêzik de em ê wan destilatên demkî ji holê rakin ev yek ji bo peyede û rêveberiya xweser jî derbas dibe بێگۆمان ینی ئەو خۆ گەرەکە بێ مەسەلێ باش بفکرن بله نها یەک سیناریوێ ممکن بە سینارێکە نەگەلێکی ممکنە ببێ گۆ ڕێژیم جارکی دیڤەگەری هەرێمێ کوردیژی یان کوردستانە سووریا جارکی دیژی بخێ بەندەستێ خۆدا هەگەر ڕێژیم ڤەگەرها ڕێژیمەکە دیکتاتۆر ڕێژیمەکە تۆتالیتار نەممکنە بهێرێ دەسەلاتە دی li wê derê ji xêrî desthilata wêna ji ber wênavê wana ji holê rakî û ne cihê danostan de ya lê mesela gelo carekî dî rejîmê karibê weke bê desthilata xwe li ser Sûriya hemûyî yanî çê bike ez hinekî wê de gomanim em texmîna me bêhtir Sûriya ber û federalîzmekê veçe yanî ew desthilata gohaya divê dabeş bibe na federalîzma çê bibe wê peyeda hakim bê li Kurdistana Sûriya ez wê jî nebawerim ji ber mesela wê çawa çêbê kêka Mîran yanî ger peyede nikaribê hakim bê weke enekese wê bikaribê gelo bandoreke ve li Rojavayê Kurdistanê hebe û di wê çerçeveyê de jî ger em pirsa derbasbûna pêşmergeyên roj bo Rojavayê Kurdistanê bigirine desta ku di hevdîtina dawî ya İtilafa Sûrî li gel serokê Herêma Kurdistanê birêz Mesûd Barzanî re ew babet jî hatibû rojevê girt hin agahdariyan û nirxandinê xwe di wê babetê de mesela federalîzme weke min gotî federalîzma got pêk bê li Sûriya bi texmîna wêne li hevkirineka miletê Sûrî bixwe bê yanî wê ne rikberî û rejîm li hev dikin ji ber lev nakin wê ne rikberî xwe bixwe wê li hev bikin ji ber ew jî zehmetiyê we hene wê ê ferzkirin ev ferzkirin wê diriya hêzên yani navdewletî mezin weke Amerîka û Rûsya wew axaftin heye jî got li hevkirinek ser mesela federalîzmê heye na federalîzma got çê bibe li Sûriya sê herêmê sereka têde têne xuya kirin Kurdistana Sûriya herêmeke Sunnî herêmeke Alevî hinek jî behsa herêmeke dirzî dikin got biçûke li başûrê ew ya ne gelekî zelal in ev tiştê hene ji bo yî xatirê herêma Kurdistanê weke bê bimêne jiyana xwe dewam bike divê ji sedî sed çend tiştin jê têne xwestin cîranekî xurt yê Kurdistanê heye dibêjinê Tirkiye qebûl nake beşek ji PKK li wê derê federalîzmekê bike wê newlo bê lazima encumena Kurdî bibe beşekî sereke jê wê min bi texmîna me li piştî şerê Daeş rizgarkirina reqa yan têkbirina Daeş li Iraq û Sûriya hingî rola peyede jî ya leşkerî lawaz dibe hingî Amerîka jî qebûl nake esasen dwarê îdeolojî de jî dûrî hevin yanî ev rêxistineka Marksîst xwe dibîne ev jî serokê baş hêzên navneteweyî dikarin bandorekê li enekese û tevdemê bikin ku nêzîkahiyek navbeyna wa de çê bibe û li Rojavayê Kurdistanê bi wî awayî rewşekî nû
از بهتر نزیکی وی یعنی وی سیناریو ما او سیناریو بیرنگیا گوی ضغطك الهر آلیابه جواناجی یعنی اگر او چوسری وی پشمرگه روجوی وگرنا کردستان سوریا گو شرط سرکه هی انجمنیجی وقتش خبات سر بویا یعنی بريجي بامريكا راهو بفاهزي جو ايرو يعني نفوذك واحد د سوريا دا يعني جيت كردستان سوريا دا او اخافتن بوارا بويا او خبات سر بويا از بيرما جوي ضغطك به جبوي خاطري اف سيناريو بيك به هجرنا گارانتوري کی نام نتوي جبوي هرما كردستان نه به هرما كردستان نه کاری خب خو اداره بکی لگور آگاهداریین کو د هفتیا درباز بوی ده پیکاتون کو دلگاسیون کی امریکی فرانسی کو سردانا روجاوای کردستانی کربو هبو دهات گوتون کو او دلگاسیون دخوازه نافبین بونه که د نافبینا انا کسی و تف دمیده پیک بینه گلو دوی بابتی ده تو از وانا باش ناست يعني تايبت بيتر جالبرت قالك وقتی وگراجی یزوی تلفنیش ببراخوی او هلوستك هيا دخوازن تشتكي بكن جبوي نيزيك بوني وانا اما بتخمينا ما افنا دوريا ديا يعني اف هناك تجيا يا سركا جريداي دولتي وايا افنا انترميديت وقت بجن يعني وساطتنا برا جهادا بێگۆمان نەدووری حکوومەتی خۆنا بێگۆمان تشتێک هەیە وەکە بێ پشگیریک لێ ئەو بەشێکی بسەرێ خۆی یاگو کلیان گوتی بەشێکی بسەرێ خۆیە وێ جارکی دیڤەگەرن گەرەکە 15 ڤر بن ئەم هەفتوو جارکی دی ببینن کام مەیزنن چل دەستێوادا هەیە جارات چووی وەختێ چوون ئەو دیتن ما ژوارە تشتن گوتن کام مەیزن تەرەفی دیژی چ گوتیە کە حتا وەگەر بله هر وها يعني اف خاباتين و يرو لدار خستي لجلك دelegasyoni و الاوروبي لروسيا حتى لامريكا هفديتين جو بيك اني ده غاوا جو هون بابتا روشا گرتين سياسي لروجاواي كردستاني دگرنه دست نيزيك بونا و چاوايا و مساجا جو او ددنوچي ام قالك مجارا ودكن جواناجي مساله گرتيا بله مسألة قرتيا قالك جديد بين از وكان نمونك يشترى بيجم بس بيشاوا خباجي سرويتي كرن ام وقت المكتبة أمريكا المديد ده حوالي ما يجي جنسياوي ألمانيا يجي رونشناوي ألمانيا ما قلت أبنا قركون يعني همولاتية وانا قركون 2% قلت إني ما تنتهي كلمة ببيادو ريفابري وانا نينا ليه أمي دريا هناك دولتي دي أو جي هناك ميكانيزم دينا يعني بله أمي هولدن ضغطك الواببش بوي بردانا وانسانا يعني حتى انها هر دولتك اجو مديتيا فرمي دبيجن تتكليه ما ببايدرنينا تشتيقو هيا ببايدرا حتى وكبي دقيق اتفاقي سياسي كثيرا نكرنا تفنجك جبوي دجي داعش يعني تكليه لشكري هنا ايرو بلكي قالك دولة جي وي اوي دكن بوارا اللي حموجي دواري لشكري ده جبر ويجي وقتي ام بحثا فينا دكن برنگه كي ضغطي اللي بيدتكن كا تجوارة بيجن علي لي ديريكت دولتك ركب تاني جينا قوتيا ام ديريكت دانوستاندين بيدت اتفاقا خسريا ديمقراطيك الجر رجيمي هيا رجيم سوريا شو يا انا كسيجي الجر رجيمي هيا هيك گر رژیم بخوازی به ان کثیره نزیک بونه که پیدا بکی بطایبتی افروشا سوریه گرود ده که کامیران کو دیار رژیم اپوزیسیون یعنی لگلک جهه گو اپوزیسیون دبن کنترولا ویده بو رژیم الویدری یعنی سردستی سرکفتن پیکانینه گل رژیم مساج که بنیاری گو به ان کثیره بکوی ناف تکیلیا ده تو برپرسیاری پیوندین دربه ان کسی وی هلوستا وچوی عزیزی نکار بن فیدی اکثر برسوه که بدم ولا انجمن و بیجه یا نابیجه لی بی گومان سیاستا و نرخاندنک جوی خستنه رای کرن چه قاسی برجواندی ملاتی کرده دهنا اگر برجواندی مته ده بن بلکه می گاوی بابجن اگر برجواندی قطعا نابیجن تشتکی سیاست ده خطی صور بتمامتی نینن لی از کارم و بیجم گو از بهورناکم یک جه
گو رژیم تشتکی بده جبر کس وکا پیاده جواره شغل ناکه و تشتکی ناده پیاده و جواب چما ما گو ام گرک بریه و هر لدجی رژیم وانا و چما تشتکی ولو پیشکشی ما که از گلکی بگومانم وکم گوتی تا اساسا از ندوی او دما گوجاره کی دی رژیم وره ببه حاکم سر سوریا حموی ندوی باورده بله بتایبەتی باشە نها ڕەوشە سووریەیدا نها هێزین سووریایی دموکراتیک و هێزا دایکی تێدە هێزên girêdayî YPG-ne yanî ev operasyona Reqayî dest pê kirî tüm meşruîyetekê nadê wana li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê hêzên navneteweyî ve. حتى نها مثلا شر رقه هي نزلال ويكي كوي رقه ويكي وي شريكي تشتي تيخ ياكرن جو هيزن جيش آزاد اوي بهتر رول كي ليزي بلكي هيزي سوريا ديمقراط رول كي آلي كار بليزي جبل او هرمنا عربينا يعني رقانا هرم كرديا جو هيزي كي كردي هري وبريفا ببي او ببي اف يك ياد دوا ولو خيادكي او فدراليا قوم بحث كذي او هرم كسنيه يعني او هرما سني لجور ليكوليني قوتين خياكرن لجور تشتيقو مروف دبينه او احتمال كمظن دبن جارانتوريا امريكا لنفوذ تركيا والسعوديه وقطر واردن وعنابه جبر وينا ازباورناكم رولك كردا دور ده بغير رولك آليكار كم يران دوي تبلي هفيا سوريا جو رود ديدا ev rewşa dawîn jî gelo tu sinyalan didê got we tu sinyal jî ji hêzên navneteweyî wergirtine got pêşmergeyên roj bikaribin derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin û bikaribin di ewleyiya Rojavayê Kurdistanê de di parastina Rojavayê Kurdistanê de rola xwe bilî. هرگاه او سیگنال هبون یعنی هر جاره که مثلا پیشمرگه هاتیه گوتنا چاوا پیشمرگه نهانا و ند کردستان سوریا دانا گوشری داعش لور بک یعنی چما لدروانا افنا هرگاه ما سیگنال پوزیتیو دیتنا پک آنی ناوینا هنکی کمپلکس نولو حسانیه یعنی مثلا سوریا و ایران حتی چه درجه ونا قبول کن نه مثلا بتنه يعني فيدا بارتشك جوي اويا حتى درجه سوريا وايران سوريا وايران قبول نكن اما بشر درباس بن ايرو هجرام شر درباس بن چقاسي برجواندي واهزي جو لدجي داعش شر دكن كونفليكت قدي دريخن لي جبرويجي مغود بشتي تكچونا داعش و رولا بيدجي ضعيف تربي و در باسبونا پیشمرگه گلکی حسانی تر بله گلکی سپاس برز کامیران حاجون تماشاوانین هیجا وی آوایی ام هاتن داویا تورامه یکم یا باسی روژیا ایرو پشتی ناوبینک کرد لگل سباحتین korkmaz دی تورامه دوم ده ام دی لسر روشا دستوران نویا ترکیه گو ایرو پیشکشی پارلمنتوی بو و باندوراوی ل باکوری کردستانی بدرنه جارek din silav temaşevanên hijat bi tewerameyî duem li gel parêzer Sabahattin Korkmaz li ser destûra nû ya Tirkiyeyê û bandora wê li Bakurê Kurdistanê em dê ji stûdyoya me Diyarbekirê rawestin. Birêz Korkmaz destpêkê de bixir hatine germ ji bo bernameya Basî Roj û Kurdistan 24 wez bi pirsa xwe dest pê bikim berî saetekê پیشنیارا دستورا نویا ترکیه به هفکاریا AK Parti و پارتیا تفگرا نتوه پرست MHP پیشکشی پارلمنتویا ترکیه بو خالا هری گرنگ تیده اوکو سروکوماری دستهلاتا بریوه بریه جی دگری دست و سروک وزیری جی دستوری تیده درخستن گلو باندورا وی li pergala Türkiye, li sistema komara Türkiye'yi de çibe. Belê. Ez ji bo we serkeftinê dixwazim û ji temaşevanên Kurdistan 24 re jî silav û hurmetê xwe pêşkêş dikim.
بله ev tiştê ku demekî dirêj Serokkomar Erdogan xistibû rojeva xwe û li serê gelek hewl dida. Wisa xwanê dike ku di navbera Partiya Nijadperest MHP û AKP'de li hevkirinek çêbû li ser paketekî 22 madde. Ew ê viya bînin parlamentoyê. Eger di parlamentoyê de 330 denga bistînin, ew ê çaxê îmkanê ku li ber vê paketê riya referandumê bê vekirinê derkeve holê û hêvî ji alî wan de têkirinê ku bi referandumê ji xwe wê rehet derbas bibe û ya ku niha fiîlen Serokkomar Erdogan birêve dibe de facto rola ku dilîzê ew ê viya bibe kanûnî yani viya ew bibe niha rewş bi vî awayî bandora wî li ser Bakurê Kurdistanê mesela Kurd yekser bi guhartina van xala tiştekî tune tiştên pir Birêz Korkmaz niha sistema komara Türkiye sistemeke ku ev bû yani not sal zêdetirê ya gorê vediçê û li ser bingeha serokkomariyê niha bi taybetî aliyên kemalîst, aliyên statûkoparêz di sistema Tirkiyeyê de dibêjin ku bi vê bendê de facto sistema serokatiyê tê Tirkiyeyê û bingehên komariyê ya Tirkiyeyê hildiweşin. Wekî parêzerekî, wekî kesekî dadnas bir orayê te divê babetê de çi ne? Belê en muxalefeta em bêjin radîkal tundwar di vê derbarê de ev MHP dikir û Serokê wê Bahçelî dikirin. Argumentê wan jî ew bûn ku Erdogan li İmraliyê li gel Öcalan li hev kiriye ew ê pergala Tirkiye desantralize bikin, Tirkiye ji hev perçe bikin. Erdogan wexta ku Serokkomar bibe serok wan selahiyeta bi destê xwe vebîne û bi vê meqsedê jî gelekî tund û tujî û bawakî radîkal li dijî AK Partiye muhalefet dikirin û li hemberî Erdogan derdiketin. Heta hema li her fırsatê de Erdogan bi birina dîwana edaletê û îdamkirinê tehdît dikirin li wê derê. Lê piştî em bêjin li Tirkiye hinek tişt guherîn hilbijartinên 2015 heftê hezîranê û piştî wî tiştê ku qewmî û li Kurdistanê û li Sûriye û filan û bêvan helwestên ew standin hikûmetê jî mesela antîterorê ku dibêjin MHP ewa xwe guhart polîtika xwe guhart li vê derê niha hat wê noqteyê ku bi Erdogan re li hev dikin li vê derê. Qenaeta min MHP ji fitnê re ji xerabiyê re xizmetê dike bi tu kesî re em bêjin dilsoj û samîmî nîne heqeten hewqa jî ji Erdogan hez nakin lê ka em ê bibînin Erdogan bi rastî teslîmê pergalê sîstemê bû komarê yani sîstema komarîst bû ya jî MHP di vê derê de taktîkekî dilîze piştî dengdana parlamentoyê em ê viya bibînin. Birêz Korkmaz niha ew babetên gotegirtine desta. Berî ku yani dema pêvajoya çareseriyê de dîse ev babet de hate girtina dest ku destûra nûya Tirkiyeyê bê guhertin, pergala serokayetiyê bê formûlekirin û di wê formûlekirinê de ev babetên gotegirtinê desta dihatine rojevê ku sîstema eyaletan pêk werê lê niha ew metirsî nemaye ji bo destûra nûya Tirkiyeyê ku sîstema eyaletan werê ku Kurd hin mafan bi dest bixin. Gelo xeletiya Kurdan di wê noqteyê de çi bû got gihişta noqteyekî wisa got nîjadperestên Türkan bikaribin hevkariyekê bi hev dûre bikin û li ser bingeha nîjadperestiya Türkîzmê ku destûrekî nû bête pêkanî. Belê. Niha girêdayî pirsa Kurdistan wexta ku destûra Tirkiyeyê mewcûd tê münaqeşekirin û behsa destûrekî nû tê kirin
خالێکی هەری ku derdkeve pêş divê destûrê de xala 66 ku jê re dibêjin ew xal jî tarîfa ew ê dike tarîfa hem welatiyê dike û hem jî kî Türkê ne Türkê wê tarîfê dike tarîfekî etnîsîte ya dike li wê derê dûr de dibêjik ku herçî kesê ku bi ewa hemwelatiyê girêdayî komara Tirkiyeyê Tirkin dibêjin dûr de ew tabî problemekî mezin çê dike niha gelek tişt de facto ya jî em bêjin nîv de factoyî yani em bê weke TRT Kurdî û filan û bêvanê li vê derê ya jî li zanîngeha kursiyên Kurdî hene beşên Kurdî hene lê wana rast rast bi tarîfa Kurdî nînin wana bi ewekî dina ne çi ew madde dest nadijêre çünkü Kurdan nas nake li vê derê anî heger HDP heger heta radeyekî CHP jî di nava vê paketê de hebûna yani duan guftûgoyan de müzakereya de hebûna meheqeqe ku ev xal ew ê baheta guhartinê dîsa ew xalê sereke hene ku îdeolojiya destûrê tayin dikin felsefa destûrê datînin ortê ku gelek nijatperestin gelek dûrî aqilin gerek dûrî mentalîta destûrnamanê mümkün ku ew jî bahatina guhartinê lê wexta ku HDP yekser tabî ji 2015 û bivir de piştî hilbijartina û heta qismen berî wî jî helwestekî tund li hemberê em bêjin rola Serokkomar Erdogan nîşan da û hemî pir û bend nava wan de qetiyan û tu diyalog neman li wê derê MHP di vê derê de rolekî lêyîs li ba min taktik dike MHP ji alî xwe de ew MHP ji xwe yani di hemû deveran de hevalê xerakirinê yê ê fitnê yê ê parastina statikoyê vê dewletê li vê derê êdî ew ê jî ji xwe re kira armancekê sereke AK Partiyê Erdogan ji bo ku ev rewşa xwe yê de facto ya em bêjin serokatiyê carekî vê meselê hel bike برێز کۆکمەز نها لە باکوورێ کوردستانی گەر سیاست خو وسا فرموله بکێ دی چەرچوەیە هەلکەفتên سیڤیل دموکراتیک de bi daxwazên sivîl demokratîk lê parastina mafê Kurd de dikarî rolekê bilêzê ku bandorekê bike di destûrekî nû ya Tirkiyeyê de têgeha pirsa Kurd bi şêweyekî moderntir û rewatir werê rojevê. Pirsa Kurd Kurdistan pirseke siyasî yekser bi mesela makezagonê ve girêdayî nîne. Hûn dizanin ev makezagon li şûna xwe seknandî bûn di dewra pêvajoya çareseriyê ku jê re digotin diyalog û müzakereyan de gelek tişt hatin gelek gav hatin avêtinê em bêjin ev navder gelekî rehet û hêsan bû gelek hêvî derketin pêş yani rewş gelekî rehet bû li ew ê. Haliyle tabii ku vê makezagonê jî ji aliyê siyasî de taraf dikarin hin müzakera hin ewa li gel hevûdina bikin. Lê elbet makezagonekî demokratîk, makezagoneke mafparêz, makezagoneke li ser rasteqîneya sosyolojiya em bêjin çi etnîkî, çi siyasî, çi çînayetî li Tirkiye bête amadekirin wê tesîra xwe elbette lê bike. Ama yani ve mesele bir mesela makezagonê nîne bi guhartina makezagonê çûdina makezagonekî xerab hatina makezagonekî baş pirsa Kurd û Kurdistan hel nabe çareser nabe lê dikare tesîrê lê bike. Niha tiştê ku tê hêvîkirin ji ew ê ji vê derê ev tabî guhartina makezagonê yani nû çêkirina makezagonekî nîne ew problem li şûna xwe dibîne. Makezagona eskerî ya ku 35 sal berê ji alî darbeya eskerî ve hate çêkirin bi hemû awayê xwe bi şêweya çêkirina xwe û bi naveroka xwe bi mahiyeta xwe bi felsefa xwe bi her awayî dijî mafanê dijî aqilê Birêz Korkmaz niha makezagon û destûr li ser bingehê rêkeftinên civatî bêguman yani şêweyê xwe herî demokratîk dibînin. Ger Kurd xwe di destûrekê de li Tirkiyeyê xwe nikaribin bibînin, şiklê xwe nikaribin bibînin, rengê xwe nikaribin bibînin,
زمانی خو نکارن ببینن ناسنامه خو نکارن ببینن وی خو چاوا تابعی دولتکی وسا حس بکن problem divir de iş xo. Yani Kürt dibêje xo ve helweste hildi helînin. Helwesta herî giring, çeka herî em bêjin bi tesîr di destê Kurda de em bêjin ev makezagon sibê ew ê dêkeve referandumê ji xelkê destekê bixwaze. Heger li Kurdistanê bi ekseriyetekî mezin bi nîsabekî ku dakeve binê sedî pênciya ku mimkûn e yani eger Kürt organize bin, Kürt dengê xwe bibin hebûdina Kürt helwesteke müşterek hilînin dikarin vê referandumê li Kurdistanê, li bajarên Kurdistanê tek bibin vê dirahanê. Meşruiyeta wê têxin münaqeşê li vê dirahanê. Yani bifikire li seranserê Kurdistanê ya jî nîvê Kurdistanê li ji sisiya do em bêjin li civata Kurda de eger desteka vê makezagonê dakeve binê li gorî ew ê jî ez ji were bibêjim li gorî hilbijartinê ku meldû xwiştin ev ya pekala mimkûn e dakeve binê nîsaba sedî siyan meşruiyeta vê ew ê carekî ji alî Kurda de asla nayê qebûl kirin bi giştî jî li seranserê dunyayê ew ê ev mesele were xeberdanê ev tiştekî giring e silaha herî mezin destê Kurda de bi qenaeta min raya giştiyê riya sandoqê ye û helwestên sivîl yên bê îtihatkarin. Halê hazirda ku meriv dibêje pozisyonekî Kurdayê bi vî awayî tuneyî berê jî çê nebû. Em bêjin du 2010 de makezagon hatin guhartin li dîsa li wê derê de paketek derket li wê derê qismekî ji Kurda li hemberê wî derketin qismekî destek danê. باشه برێز کۆتمەز کورد چاوە هەری باش دikarin خۆ ئۆرگانیزە bikin ji bo ku bikaribin bîrûrayên xwe daxwazên xwe hêviyên xwe bi wî şêweyê organize bikin û di referandumekî wisa de dengê xwe ji xwe re ji raya giştiya Tirkiye re û ji cîhanê re bidine diyar. Belê yani problema Kurdayê herî mezin li Bakurê Kurdistanê ew hayê 6 milyon Kurd 6 milyon deng hilbijartinên çûyî de em bêjin dengê xul aliyekî dan ku viya weke dengê Kurda ya jî terefê Kurda tê qebûl kirinê ev ya bi qasî hûr û gür nüfusa Başûrê Kurdistanê ye tiştekî hindik nîne. Yani belkî nîvê dewletên cîhanê yên girêdayê Yekîtiya Milletan hewqas nüfusa wan tunîne. Haliyle ev silahekî gelek mezin e. Dünyayê jî viya bi vî awayî bûyî, tarîxê de jî wiha bûye. Lê mixabin vê îmkana hewqas mezin bi tiştên basît, tiştên erzan têne hederkirin li vê dirahanê. Kurt lazim bi dengê xwe bibin hevûdina. Hêza mezin li Bakurê Kurdistanê PKK'yê, HDP'yê vana çin dibe tercihekî ji xwe re bikin. Heqeten bizaveke Kurdin Kurdistanî ne divir de gere raya wan beylî bibe. Çünkü ew heta niha ne li ser em bêjin ewa Kurdistanî. Weke bizaveke Tirkiyevî viya diparêzin, viya pêş de dixin. Xud nava Tirkiye'de de hesibînin. Beşekî perçeyekî ji parlamentoyê de hesibînin. Derdê wan mezin yani tişê ku dibêjin mesajê din demokratîzekirina Tirkiyeyê. Heta ji bo demokratîzekirina Tirkiye jî hedefa herî ew li pêşiya xwe hükümeta AK Parti'ye datînin Erdoğan bu xwe datînin li vê dirahanê. Ev tabii hemî Birêz Korkmaz ew hegemonya siyasî Birêz Korkmaz ew hegemonya siyasî li Bakurê Kurdistanê heye. Lê li aliyê din alternatîvekî sivîl demokratîk ku li Bakurê Kurdistanê gelek alî jî têne neziman û bi taybetî di raya giştiya Bakurê Kurdistanê de gelekî xurt e. Gelo organizekirina wêna mümkün e ku bikaribe xwe organize bike û wekî alternatîvekî hêvîdar li pêş raya giştiya Kurd derkevê holê li Bakurê Kurdistan. Belê. Ez bi axaftina xwe yê berî niha re hevokekî îfade dixwazim bikim. Niha PKK lazim e biryarekî bide. Ew ê daw û doza xwe dawa çi dike bira bike. Ew ê bi rêya bi çek, silah, em bêjin teqemeniya birêve bibe ya jî biriyên sivîl, medenî, demokratîk birêve bibe. Her du tiş di nava hev de nabin. Niha li dünyayê belkî tu hereketekî îlegal, tu hereketekî eskerî
ku qasî PKK li Bakurê Kurdistanê li seranserê Tirkiyeyê heta evro ji îmkanên em bêjin hemwelatiyê yên sîstemê pergalê yên demokrasiyê îstîfade dikin belkî tuneyê bi daha kanalê wan televîzyonan radyoyan çapemenî heye waqif hene sendika hene ê xelqê li seranserê dunyayê partiyekî wan heye êvana dusê partiyê wan hene partiye siyasî hene yasal û legal û filan vê dirahanê pekî tu hewqas jî îmkanê siyasetê bikartînî û rê li ber te heye tu çima em bêjin vî şerê bêmane ê bêwate weke ku tu demançê berî çoka xwedî li hendeqa de li serê riyan de li ber evê de van tişta dikî îzahaviya tune yani li gora parametreyên mantık, akıl, izan, vicdan îzahaviya tunî ji we bonê PKK lazim e biryarekî îşkura bide Kurd jî viyadenin ber PKK em ê da û doza xwe biçin meşînin dewlet zirnîq heqê Kurda nediwana ki heqê Kurda sedî not û neh li ber dewletê dibînî li wê dirahanê dîsa jî mesela pergala siyasetê xebatê de ew tercîha Kurda ye em ê bi şer tund û tujiyê باش برێز کۆرکمەز گەر ئەم وەرنە نۆقتا داوی ئەو بەشێ دووەم ئەو خاڵێ دووەم گۆ دپرسا خۆ دە من کری گەلۆ دبیر و ڕایا گشتی یا باکوورێ کوردستانی دە گۆ خودی ینی خودی ڕێخستن تەفگەر ڕێخستنین سیڤیل دەموکراتیک ئین کو دixwazin biriya sivîl demokratîk lê di bingeha wê de di navenda wê de çareserkirina pirsa Kurd hebe. Divê babetê de hûn optîmîstin ku Kurd wê bikaribin di demekî nêzik de xwe organîze bikin. Keko ev ya wek mesela dibêjin ya li yekî xistinê li Kwêdera wî xistinê li Serê wî xistinê li Singa wî xistinê li Çîqê wî xistinê ew wî gotiye aq pişta min. Problemekî me yê mezin jî li vê derê ew hayê. Maalesef ku em li gel pluralîzmê de elbette bira pir rengî pir dengî di civatan de hebin. Ama hakikaten ku pir yani reng hebin, rengê cuda hebin bira hebin. Hüdapar hey li vê derê partiyekî li ser esasê em bêjin şer'iyê îdeolojiya İslamiyê heqê wan heyî ku cuda xwe birêxistin bikin siyaset û bernameyekî derxin pêşiya civatê. PKK tevgereke eskeriyê tevgereke li gora xwedî bernameyekî dinay heqê wî heye. Lê ew grup û alî û layenên ku hûn behsa wan dikin tüm sedemekî makul li ortê tunîne ne li alî sosyolojiya civatê de ne li alî îdeolojiya wan de ne li alî bernameyên wan de ne li alî polîtîkayên wan de tuneyê lê heftê perçene. Belê gelekî spas birê Sebahattin Korkmaz ku ji xwe problem evike ku evya pêk neyê ji îro heta sibê ne hegemonya PKK dişkê û di mesela Kurd li Bakurê Kurdistanê Kurd dikarin gavekî pêş de Belê gelekî spas birê Sebahattin Korkmaz ku ji stûdyameyî Diyarbekirê tu gelma. Ez spas dikim serkeftinê bo we dixwazim. Temaşevanên hêşab vî awayê min hatin dawiya bernameya me îro ya basî roj heta bernameyek dina basî roj her şab.